Shalom hubata haganupan Bapak Inang. Minggu tasadarion aima minggu rogate. Hata hapor saya unta aima model niseanum. Bapak Inang si holma pokahota kebaktianta aseriap ma hita jongjong. Puji hita Tuhanta mandoding hita humbani haleluya nomor pitu ayat sada ayat 2 pakon ayat 4. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ham Jahoba, dilo-dilodo ahu bamu, tarolos maham roh baku, tangar hamma sorakku sanggah dilo-dilo ahu bamu, doskon dahu pamatong gokku ilobemu, anjaha panatang ni tanganku songon galangan bodari. Puji hita nai batata, puji hita anak ni. Puji hita nai batata, puji hita anak ni. Puji hita
Tuhan nai bata bapa nami, na tongtong sir manangihon tonggo nami. Idop ni hurmudo mambahen boy hanami marhasa daun. Marsombah janah martonggo hubamu bani panorang on. Ibagah kon anak mudo atap ahape si pinindon nami hubamu. Marhite goranni ibagas hapor sayaon. Say naberon mudoin. Halani ay holong maatemu. Lambin ajari ham mahanami martonggo. Padaskon pangindon nami hubamu. Romban hubani harosuh ni hurmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Mandodingita humbani haleluya nomor 230 ayat sada ayat tolu pakon ayat 4. Martonggo mahita sopot kon hitama dosatta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami, napasing anjahan nasangap doham, na mangidah torus das hubagas uhur nami. Hamdo napatubuh kon hasitongan, hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholongi hanami ham humbani gok ni uhur nami. Humbani putih ni atete nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban hubani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop ison kon ham ibagas diri nami. Seng terpon-pon hanami dosa pakon panlanggaran namiin, ay talardoin haganup ilobemu. Sonari, roh doha nami hulobemu, mambuan haganup dosa apa hahurangan namiin. Maidop mauhurmu ben nami.
Sasap hamma dosa namiin, suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami, ase tarbahin hanami mambalosi ham, ibagas hapit toron, hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada, bani haguluhan na sadokah ni, nadop binagahkonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop niuhur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nangit man ringis anjaha paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalaskon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop niuhur ni bapa bani nyombahni. Sonaido idop ni hurni Jahoba bani sagala na makabiarisi. Ibagas holong ni naibata, dom maisasap haganup dosatta. Halani ay, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabaw. Amen. Hundul makuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 246 ayat sada ayat tolu pakon ayat 5.
Tangar hitama hata nene bata na tersurat bani Job 30 ayat 26 das kubani 30. Martonggo ma iya bani nebata jadi balosan ni nebata ma iya. Pataridah kon nima bani bohini ibagas malas uhur anjaha paswangon nima hapitoran hubani jolma. Jadi mandoding-doding ma iya ilobeni jolma ninima. Doma mardosa ahu anjaha hupapeol uhum tapi seng hona balos ay bakku. Ipaluah doton duihu aset ulang tuat hutanoman. Anjaha marmalas niuhur goluhku mangidah haliharon. Tonggorma ganup nasonay ay bahen nay bata dua barang tolu hali bani jolma manesia laho mamboan tondui ni mulak humbani tanoman ase marmalas niuhur ibagas sinalsal ni hagoluan on. Parimbagas kon hamma on ale Job tangihon hamma ahu sip maham ase huturuskon makatahon hatakku anggo adong ope si hatahononmu bere hamma bolosmu bakku marsahap maham ay isurahur hudo mamitori ham tapi anggo seng dongbe tangar hamma ahu sip maham ase huajarhon bamu hapet taron. Amen. Martuah do halak na manangar hata nene bata anjaha na marimbagas konsi. Amin. Mandoding hita humbani haleluya nomor 333 ayat sada pakon ayat 3. Saksihon hitama hapor sayon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanohon. Ahu porsaya bani bata nasasadain bapa pargogoh nastarimbang na manopalangit pakon tano rosi haganup na tarida rosi nasotarida. Ahu porsaya bani Tuhan Yesus Kristus nasadain anak sasada ni bata na tinubuhon ni bapain sanggah na pedong niyaon na ibata humbani na ibata nalihar humbani nalihar na ibata nasisong humbani na ibata nasisong na itubuhon lang na ito pa sisada hadirion pakon bapain marhitehon sido ijadihon akan halani hita jolma pakon halwahon do Yesus pun nagoriatas nagabe daging marhite itong binapasing humbani si Maria sanggah nape haliaban anjaha gabe jolma
Nai persilangkon makokop kita bani panorang si Pontius Pilatus. Manaron na parngit janah hitano. Anjaha mulak manggol bani ari patuluhon. Mangihudkon surat ini. Naik ke surga, anjaha hundul siamon ni Bapa. Janah mulak magira matasoman hasangakon. Laho manguhumi hal na manggolo, pakon na mati. Sengdo ujung ni harajawni. Ahu porsaya bani tondui na pasing, Tuhan jana si pagolo, narohu bani bapa pakon anain. Si sombahon jana si pasangapon, rap pakon bapa apa anain. Nadok marsah marhite nabi-nabi. Ahu porsaya bani kuria na sasadain, kuria persadaan na pasing anjaha apostolis. Ahu manaksihon pandidion na sasadain, bahen hasapan ni dosa. Anjaha mangarap doahu bani perpuhon ni sagala na mate. Pakon bani haguluhan si magira. Amen. Hundul makuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 450 sia ayat sada ayat 4 pakon ayat 5. Shalom Bapak Inang, hita genupan kuriana hinalongan Tuhan. Sonari tangarot tama ting namasa pakon nasihol si pamasaon di tengah-tengah ni kuriata. Naparlobi ay kegiatan pertupuan inang jemaat kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Sadalan hubani program sesi inang jemaat tahun 2026 ilaksanahon do pertupuan sesi inang sisa hari 3 bulan ay mabani sadarion. Minggu tanggal 10 Mei 2026 panorang pukul 11.30 salose kebaktian siang.
Marianan I GKPS Jalan Jenderal Sudirman naman jabui inang sektor Sapulusada dengan kegiatan ay masayang barakor inang dengan judul Hubamudo au Dilo-Dilo ditambah pakon penyuluhan psikologi. Paduahon bajar sekolah minggu. Sadalan hubani program seksi sekolah minggu kuriaon tahun 2026 nasihol mengadongkon pesta sekolah minggu bani hari minggu tanggal 24 Mei 2026. Jana ibahen do kegiatan pra pesta sekolah minggu ay marhite pelaksanaan bajar sekolah minggu bani sadarion minggu tanggal 10 Mei 2026 bani kebaktian pagi pakon siang Marianan IGKPS Jalan Jenderal Sudirman, Pematang Siantar. Ay mana na dop itongkor hita sir-sir ilobe bajar ni sekolah minggu. Jadi hubata Bapak Inang yurupi hita ma seksi sekolah minggu ta mariteho na isalih pon hita bajar ni sidea. Aseboy gabi duit ay mana gabi dana pelayanan ni seksi sekolah minggu jemaat kuriat taon. Ting-ting tambahan danak tubuh layak kontuhan batado sada danak dalahi bani keluarga Bapak Ebi Friendly Purba tinubuhkon ni inang Cynthia adi dia Pasaribu sektor tolu kuriaon bani hari Selasa 5 Mei 2026 sehat do ni ombah ai sonai ge inang ni dapat duahon partupuan seksi inang sektor opat ia dongkon bani hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 naman jabui inang Karmidam Barita Marianan I Jalan Gereja dipukah permasuk ni pukul 10 wib ay ting-ting tongah-tongah kuriatai bagas mingguon sonari martonggo hita nahu ibu bahon seksi diakonnya. Bagas tonggo hita. Dia tetupa hatahonon hanami hubamuham Bapa. Bapa na itandai hanami marite Yesus Kristus Tuhan nami. Halani holongmu idop uhurmu na makasomani hanami sadarion. Boy do hanami rup ijon mangadongkon ibadah nami. Sihol uhur nami manangar hatamu Bapa rap pakonham irumahmu on. Halani ay Bapa masuk mahambay uhur nami marsada-sada ase iarusihan nami hatamu nasiol hata tangaron nami marhite kebaktian bani arian on. Bapa nami na itandaihan nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami galek doha nami jana bahat do palanggaran nami bani nasa mingguan. Halani ay Bapa ampuni ham hanami sasap ham dosa nami ase patut hanami masuk ke rumahmu marsauruk pakonham. Bapa na isurga ibuan hanami ibagas tonggo nami bani siang niarion aima partupuan nasihol idalan kon ibagas saminggon mulai partupuan Bapa setiap sektor pertupuan inang setiap sektor naihoma pertupuan inang jemaat nasihol idalan kon hanami tokinari ibagas dop salose kebaktian on iboban kon hanami ay Bapa hubamu ase hamma na Marianan ibagas urur nami untuk setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam kegiatan itu sehingga apapun maksud daripada kegiatan itu Tuhan hanya sesuai kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ase ajar hanami Bapa para inang. Ase pita hubamu do hanami dilo-dilo. Tokinai takaron nami marhite kornip inang. Ase AHP maksud ni hatamu ay Bapa. Boy idalan hona nami marsada-sada terlebih inang. Supaya kami tahu juga Tuhan
Apa yang boleh kami Inang lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari terhadap anak-anak kami, terhadap lingkungan kami, setiap orang yang bersentuhan dengan kami, Bapak. Kami tahu menjaga mulut kami, tahu kami berpantang Tuhan untuk apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Biarlah Tuhan melalui pujian ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga Tuhan mau bawakan ibadah pardingatan parnekmu Bani Ari Kamison, AC setiap Samas Sintua yang pendeta yang boleh ambil bagian di dalam kegiatan itu Tuhan. Pasu-pasu hampar tondioni sedia sehat jana boy sedia marmalas ni uhur Tuhan. Ase boy ibadah ai berlangsung dengan baik. Nai homa Bapa ibu banhona nami dotong persembahan ujian melalui Pesparawi Sekolah Minggu Nasihol Yadongkon Bani tanggal 10 pitu Mei. Hama hadir Bapa Ibagas Pesparawi ai ase urupi ham setiap panitia, setiap orang-orang supaya tersentuh hatinya Bapa, sehingga boleh Tuhan terkumpul dana untuk kegiatan Pesparawi tersebut. Ukup ham uhur nami marsada-sada ase ahana patu siberon nami bani kegiatan ai iberehan nami tanpa bersungut-sungut. Nai dohoma untuk penggalangan dana Sege KPS yang akan diadakan tanggal 17 Mei. Kami juga Tuhan mohon pangarupion yang dari Tuhan untuk mengetuk setiap hati bagaimana supaya kegiatan Okuma ini itu berlangsung di dalam kasih setia Tuhan dan setiap orang yang melayani di sana Tuhan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan Bajar yang dilakukan hari ini. Biarlah juga Engkau tambahi pasu-pasu untuk setiap tangan yang sudah memberi dan juga setiap tangan para panitia yang sudah boleh ambil bagian di situ. Segala sukacita dari Tuhan mampir untuk setiap mereka sehingga Tuhan Bajar boleh berlangsung di dalam kasih-Mu. Kami juga Tuhan bersyukur buat HUT lansia yang sudah boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat seluruh kami para lansia yang boleh berhikmat. Ternyata sungguh besar kasih-Mu Tuhan untuk kami yang sudah lansia, yang kami kira sudah tidak berfungsi, tetapi kasih setia Tuhan mengingatkan kami betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami para lansia. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini kami juga mau bawakan saudara-saudara kami Naboritan, mulai dari sektor 1 sampai 11. Kalau mereka Tuhan memang setia kepada Engkau dan mengharapkan tangan kudus-Mu Tuhan menyentuh mereka Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan mereka. Biarlah Tuhan mereka beria-ria di hadapan Tuhan. Karena Engkau berkenan mendengarkan doa permintaan mereka. Berikan juga Tuhan kesehatan untuk mereka, keluarga-keluarga yang menjaga Naboritan. Baik itu keluarga, anak-anak, atau apapun itu Tuhan, orang-orang yang berada di sekitar mereka. Kau berikan juga mereka Tuhan, pasu-pasu juga kesehatan yang luar biasa. Sehingga mereka Tuhan tetap sukacita menghadapi orang-orang yang Naboritan tersebut. Kami juga mau bawakan untuk keluarga besar mulai GKP Sudirman, full timer, Samas, Sintua. Engkau pasu-pasu Tuhan, juak-juak-Mu yang bekerja secara ekonomi Tuhan. Tambahkan Tuhan berlipat ganda apa yang dikerjakan oleh tangan kami. Sehingga Tuhan itu semuanya Tuhan kami beroleh rasa syukur. Karena Engkau juga Tuhan memberkati berlimpah-limpah apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Banyak doa permintaan kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Tangar hita ma persembahan pujian humbani lansia, dop ai tangar hita kor humbani kontingen sekolah minggu Resort Siantar Sada.
Shalom mahubata haganupan Bapak Inang Kuriani Tuhan. Selamat hari Minggu. Sadalan bani kegiatan sekolah Minggu GKPS Nasihol mengadongkon pes parawi paduan suara tingkat distrik Sada. Bani panorang on ipadas hanami. Bahasa dihutdo niombahta kontingen sekolah Minggu GKPS Resort Siantar Sada Aima Nasihol Pamasaon Bani Minggu 10 Mei 2026 nalahoroh pukul 9 sampai dengan selesai ianan Balai Bolon. Bani panorang on roh dohanami haganupan seksi sekolah Minggu Resort Siantar Sada nalahu mangindo tonggo ase tonggohon nasyam hanami terlebih haganupan dak danak sekolah Minggu Resort Siantar Sada na sedang progres OP ibagas na latihan mempersiapkan untuk hari H. Janah bani panorang on sihol doho mahanami mangindo pangurupion hubani haganupan kuriani Tuhan marhitehoni kotak pengasihan nadoma ipasirsir hanami ilobeni pintu gerejata. Janah marhitehoni on tarpuji ma Tuhan bani persembahan pujian paduan suara pes parawi kontingen Resort Siantar Sada.
Mandoding hita humbani haleluya nomor 307 ayat sadap das hubani ayat 3. Martonggo mahita, damai ni Bapa na mengatasi segala uhur pakon pikiran, asin mana maramot ko na siyam ibagas na manjalo hatani, ibagas Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Salom bataгаnupan. Hitaganupan na siyam Bapa inang kuria na hinarga ni Tuhatta, hatani na bata, nagabe barita malas ni hurbata bani panorang on, ay ma natar surat humbani, surat ni Paulus kubani kuria Kolose, bindu sada, mamukah mai humbani ayat siyah, das kubani ayat 14. Dia rase hubasahon mahatani Tuhan hutong-atong-ata. Halani ay, mulai humbani panorang dop ibuge hanamiin, seng maroti hanami manonggohon na siyam anjaha mangindo. Ase igoki bani na siyam panandayon pasal rosuh ni uhurni. Marhasoman sagala hapentaran apa pangarusion partonduyon. Ase marparlaho na talup na siyam bani Tuhanin. Gabe harosuh tumang bani. Marbuah na siyam bani sagala horja na madear.
Anjaha martambah bani nasiam panandayon pasal naibata. Gabe ipar gogohi tumang nasiam domuhubani gogoh ni hasangapon niin. Makorhon hasabaron apa hatahanon marhasoman malas niuhur. Martarima kasih bani naibata. Nado patalupkon nasiam marparbagyanan bani setianon ni halak nama pasing ibagas haliharun. Ia dona paluahkon hita humbani kuasa ni hagolapan. Anjaha ipapindah do hita hubagas harajau ni anak na hinaholongan ni uhur niin. Ibagas ia do adong bata haluahon aima hasasapan ni dosa. Jalohita ma hata ni Tuhan marhite do dingta hatamu ale Tuhanku arta si harganan ai. Hatamu ale Tuhanku, arta si harganan ai. Sai malongkon Jadi salinari Bapak Inang horos mabatagan ya anami baru salion ope mangidangi tonga-tonga ta. Jadi patanda lebih diriku. Goranku Jan Purba. Inangi rumah baru saragi ni ombah tolu dua dalai sada boru. Jadi hanami sonari mangidangi i kantor i bagian kesaksian. Jadi tading i Jalan Sadum. Jalan Bali. Ima nihur nami na terkenal bata teni. Jadi terima kasih mabata bani kesempatan na ibere na lahu padaskon hatani Tuhan tongah-tongah ta bani panorang on. Kita ganupan na hinargani Tuhata adong do istilah adong do iklan nagati itong gorhita. Nama katahon sudahkah Anda minum titik-titik bani hari ini nih kan itu kan yang paling sebutkan nami ahagoran ni iklan ai namar pordomuan iklan ai si hol paingatkon laho mangarahkon haganupan namanangi rosina mangidah iklan ai bahwasani adong sesuatu na penting bani produk na itawarhon ni. Jadi sadalan hujai boy dohoma sobuton tapa boa apakah Anda sudah berdoa hari ini? Hitagan upan na hinargani Tuhata gati isobut kita paboa tonggo ay mahosah ni halak na porsaya. Bani bahasa Indonesia isobut doa adalah napas bagi orang percaya. Jadi anggo hosah on na isobut nafas ay sonay mapurlu ni batta. Totu bapa inang boy sobuton tahalak na marhosah do na manggolu. Anggolang marhosah sobuton tama ay halak na mati. Jadi sonay mapurluni kalimat na makatahon pa bahwa doa adalah napas bagi orang percaya. Sarupa songon hosah ay nalang boy terlopas bani haguluhanta. Sihol makatahon hubata ay ma napatandahon na manggolu ope jolmain. Maka orang
na mangguluh, halak na porsaya na mangguluh, langboy terlepas guluh ni marhite aha na isobut kita na martonggo. Na itaganupan mingguta margoran rogate. Bani bahasa Latin isobut doai rogare na artini mangindo. Bermohon, martonggo. Ibani sisinalegan si hol paingat kon itongah-tongah ni hagaluhanta, paingat kon gereja, paingat kon hita selaku kuriani, pabawa kehidupan taon hagoluhan taon langboy idalani hita salak tatumang. Maka minggu rogate sihol mangharapkan hubani jolma, mangharapkan hubani gereja, mangharapkan hubani kuriani, berhentilah manggoluh ibagas logikata. Soh mahita manggoluh ibagas uhur rosi pikirata sendiri. Berhentilah hidup ibani kesenangata sendiri. Jadi lang tarbahen HP hita ganupan kuriani Tuhan manggoluh kita di dalam logik tata sendiri, manggoluh ibagas kesenangata sendiri, ibagas pikiran rosi paruhurata sendiri. Lang boy hita manggoluh ibagas kehidupan ta sendiri. Maka aido marhite ambilan taon, marhite rogate ay mangharapkan adong keterikatanta, adong keterkaitata antara hita dopak huja ipadas hita tonggota ay. Halani bani zaman sonari on doma buai halak na marosu hidup bani logika ni sendiri. Doma bahat halak na marosu manggolu ibagas kesenangan ni sendiri. Doma bahat halak na marosu manggolu ibagas uhur rosi pikiran ni sendiri. Dan bahkan doma bahat nama nadikon Tuhan bani haguluhan ni. Jadi on adalah semacam tantangan do ibani haguluhatta. Bahwa kehidupan taon haguluhan taon bapa inang tidak bisa terlepas kumbani Tuhan si madahita ai. Haguluhan ta langboy terlepas kumbani gogoh ni naibata. On mana terjadi itongah-tongah ni masa perkembangan ni hapor sayaon ni kuria Kolose. Na ijaba ni panorang ay roh do hutongah-tongah ni sedea. Halak na patubuh kon masalah na serius. Marhite pangajarion, marhite dogma-dogma na palsu, marhite si pangajari na pakahohon. Na ija Apostel Paulus ipausih do si pangajari pakahon ay songon sorigala na siap mangako sedea setiap saat. Hita ganupan ibani na kondisi na sisonay ay adong na menarik na boy idah kita marhite ambilan tao. Tutu bapa inang ia kuhita do secara jujur anggu adong do hasomanta na susah. Ahado tonggomu. Ahado na tarluar bani tonggota. Tuhan urupiham iya bastu maham ase maluah iya humbani sitaronon ni ay. Kasonay do. Tapi na menarik na idah kita bani ambilan taon, bani kondisi na ialami kuria Kolose,
bani panorang ai justru kehadiran ni Paulus hadir laho manonggohon sedea. Ase tetap bertahan bani sitaronon, bertahan bani keadaan na marsik. Keadaan sitaronon na luar biasa na yahapkon sedia ai. Dan bahkan Paulus lang mangindohon, Tuhan paluah sedia humbani parmaraan sedia lang. Tapi Paulus mangindo hubani na ibata, ase kuria ay lambin bertahan, sabar, pokut gol-gol bani hamarsikon ni sedia. Kita ganupan na ini harga ni Tuhatta. Ondo na isobut hanami nukan niya sadahal na menarik. Ibagas tonggo na ipadaskon ni Paulus hubani Tuhan mangindohon kuria ay ase kuat bani sitaronon ni. Halani sona hape Bapak inang sobuton ta bani goluh taon. Malas niuhur, pusok niuhur, sitaronon. Bagai ini masalah na iahapkon hita, langboy ay maluah kumbani dirita. Langboy ay terlepas kubani goluh ni halak na porsay. Halani ay do ase hatani Tuhan bata bani panorang on mengajari hita, mangindohon hubata untuk tetap setia pokut ibani sitaronon ay pokut ibani parutolon na iahapkon hita bani goluta bukan lari humbani keadaan. Jadi adong humbani sisi nalegan naboy idah kita na ija Paulus mangindohon ase kuria Kolose bani panorang ay untuk tetap marlajar, sabar, marlajar ase gol-gol, marlajar ase pokut bani situasi kondisi na ialami sedia. Kita nahaganupan na hinarga ni Tuhatta. Anjaha marhite ambilan taon sonaha hita mangidah paboa sipata ipalopas na ibatado hita laho berhadapan, laho manaron, laho mengalami ketidaknyamanan bani goluhta. Jadi ingat kita do epistel ta si Job na ipalopas na ibatai ya, mengalami haganupan hamarsikon bani goluh ni, mengalami ketidaknyamanan di dalam hidup ini. Ipalopas Tuhan doai. Tapi hita haganupan Bapak inang ibani situasi na sisonay ay maningon adong do keyakinan bata, paboa, hapor sayota, motivasita, pangarapanta, on lambin patubuhkon, halani doma ipapitah Tuhan in hita. Ipapitah, ipapasing, ipasobih, jana marhite na ipapitah Tuhan ay maningon tubuh do karakter bata, karakter na maningon manaladani sonaha karakter ni Tuhatta. Jadi ondo sebenarnya nilai utama humbani parentah ase tetap martonggo ay. Poin penting ni humbani parentah ase tetap martonggo ase boy lambin ipatubuh kita hapor sayaon motivasi rosi pangarapanta menuju hubani karakter ni Tuhatta.
Hita ganupan na ni harga ni Tuhata. Adong halak na manukun sonon. Gusto na hado balos ni tonggot taay. Bagaimana dengan doa kita? Jadi hanami Bapak Inang mangida sonon. Sebenarnya sederhana dasa. Gati hita salah marpikir ibagas na martonggo. Gati hita salah mangarusi. Gati hita salah lahu mamikirhon untuk martonggo ay. Maka boy sobuton nami radot sipata tonggota gabe soya-soya halani ipukah kita marhite na salah carata marpikir. Jana ibani situasi sonarion pe salah cara marpikir, salah cara mangarusi, boydo gabe lepak cara marpambahenan. Si patahita marpikir, anggo sono tonggotku, Tuhan maka akan membalosi sonon. Si patahita memulai sesuatu tonggota ipangindo hita hubani Tuhan, bermohon hubani naibata, kita sudah mulai humbani salah cara. Jadi si patahita marpikir tonggo ai pitah sebatas pangindoan, permohonan. Si patahita marpikir tonggo ai pitah halani adong nalaho ipangindo hita atau adong nadoma ijalo hita humbani naibata. Maka marhite ambilanta bani panorangon Paulus makatahon sedo pitah halani ai tapi carata na sitong marpikir ase martonggo hita hubani naibata halani doma ipaluah kita. Doma ibere naibata haluahon ai itongah-tongah ni goluta. Bukan karena adong si pangindoan tahubani Tuhan atap doma ibalosi naibata tonggomu. Tapi dasarta berpikir cara yang benar marhite tonggo taai mahalani doma ipaluah kita. Doma ipasirsir naibata haluahon ai itongah-tongah ni hagoluhata. Dan bahkan adong homana manubut sonon. Au Bapa Inang meyakini ketika hita mangindo martonggo hubani Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan jawaban melalui caranya sendiri. Lang maningon aha na itonggo ni pangindo hita. Tapi naibata boy mambere balos ni tonggota dengan cara ni naibata yang terbaik bani goluta. Taganupan na hinarga ni Tuhatta na siya minang malobi ahado nagati pangindo hita bani naibata. Kesehatan tene. Iya. Sipata bereham kesehatan benami Tuhan. Tapi begadang do tiap malam. Nai ma contoh ni kira-kira tene. Rado hita mangindo Tuhan bere baku uhur ase boy makaholongi. Bere baku Tuhan uhur ase boy makaholongi hasoman. Hita ganupan na siyang Bapa Inang, Tuhan boy mambere cara yang lain laho mambalosi tonggomu. Dopko si tonggon ham Tuhan bereham uhur baku ase makaholongi 5 menit nari roh halak ku rumahmu o eda olai tolong ham urupi ham lobe au. Boy do sonai tak lang.
Sanggah ipangindo hita Tuhan, bere hambaku hati yang penuh kasih, 5 menit nari roh halak urupi ham lobe au. Lupa doham tonggomu tak lang. Kita meminta, ipangindo hita doai hubani debata ase adong holong bata. Tapi sanggah roh halak nalegan mangindo pangurupiota, iurupi ham do tak lang. Ay doa sehua tahun bapenang, maka Tuhan bisa membalosi tonggomu dengan caranya sendiri. Nai bata boy membalosi tonggota marhite rencana ni nai bata sendiri. Gatido ipangindo hita hubani Tuhan, Tuhan bere hambaku hagogohon, laho mandalani goluhon. Tapi hita haganupan na hinargani na bata, ibere na bata do bata bagi ni sitaronon, bagi kesulitan ibani goluon, ase lambin gogoh kam. Jadi lang serta merta ketika hita mangindo gogoh, langsung nah on gogoh ay langsung ay. Tapi ibentuk Tuhan dohita aselambin margogo, marhite sitaronon, kesulitan, penderitaan na ialami hita, hanjay do terbentuk kam, gabe jolma na margogo. Tuhan jawab dengan caranya. Ibalosi na ibatado tonggo ni hamay dengan cara Tuhan. Ipangindo hita do bani na ibata Tuhan bere hambaku habisukon, hapentaron. Tapi ibere na ibata do bapainang itong-atongah ni goluta bagi ni masalah na maningon ihadapi hita. Marhasil do ham mengatasi masalah ay, gabe jol mana bijaksana do atak lang. Maka Tuhan juga jawab dengan caranya sendiri. Jadi ondo sipata hita ganupan na hinargan itu hatta sipata pangin duatta lang sadalan pakon uhur rosi pikiratta. Anay pangindo hita hubani Tuhan ketika legan na iahapkon hita parohni izaido hita mitor mangosei bani hapor sayota lang tongon BHP onpe. Lang tongon be. Tapi sipata hita haganupan na hinargan itu hatta justru ibani hal-hal na sisonai aido Tuhan lambin membentuk ijaido Tuhan menjawab membalosi ganup tonggota. Ay mana ibata na luar biasa ay. Punya rencana. Dong rencananya sendiri. Punya jawaban na tersendiri bani goluta. Ipangindo hita kesehatan, kan ayo kan? Tuhan berhama kesehatan baku. Asilambin margogo au. Bagi do larang-larangan, ulang ipangan onbe, olahraga maham, on mahujan. Tailang kardotong. Maka sadalan Bapak inang ketika kita meminta kepada Tuhan, ipangindo hita hubani Tuhan, ijaido hita justru lang mangahapkon itu adalah jawaban na humbani na ibata. Jadi, boy sobutot ta, ay do na isobut hanami nukan ay ulang salah cara tamar pikir. Maka masalah parutolon sitaronon na yahapkon hita ay Bapak inang, mungkin itu juga adalah jawaban dari doa yang kita minta kepada Tuhan. Asilambin margogo kita, bani goluon. Ulang salah cara berpikir. Jadi ijah setelan nih izon. Ase ulang salah cara berpikir setelan nih ay ma izon. Izon pakon izon. Kana itu.
salah carata marpikir maka boy dohoma salah carata mangidah kasomanta. Salah carata marpikir maka boy dohoma salah carata mangidah balos ni Tuhan bani goluta. Jadi maningo sipator sator saon do uhur pikiran taon terus tiap hari. Ulang sipata EPS mangidah kasoman. Ulang sipata etek mangidah kasomata. Jadi bagasai hita ganupan ketika ipukah kita sadarion marhite dengan salah cara tamar pikir, maka sadarion boydo idalani hita salah cara goluta. Edo adong teneba penang kalimat bijak, maka tahun mulailah hari ini dengan berpikir yang benar. Pukah masa darion marpikir ibagas nadear. Ase lambin taridah, boidah kita sonaha, marhite aganupan pardalanan ni goluta. Mangahapkon, marhite haganupan tonggo na ipadas kita hubani Tuhan, Tuhan membalosi ibagas caranya tersendiri. Jadi lang boy hape paksaon ta Tuhan membalosi tonggotak. Na boy si horjahonon tahi kita hanya berserah marondos mahubani. Gol-gol ibani tonggot ta tong-tong. Pokut ibani tonggot ta tong-tong. Hita ganupan na hinarga ni Tuhata adong sada ahli na manobut sonon. Si taronon bani goluon sedo gabe alasan bata untuk ragu bani kuasa ni Tuhan. Tapi justru bani halak na persaya situasi ai boy gabe pataridahkon canah patuguhkon haporsayon ta bani Tuhan. On mapangarapan ni Paulus bani tonggoni bapay nang sonaha ase kuria ay lambin mangarusi harosuh ni naibata. Jadi sonaha do hitaboy mangarusi harosuh ni Tuhan to tutondui ni naibata do na mangajari hita lambin mambobahi hita mengerti mangarusi ondo harosuh ni Tuhan ondo harosuhku. Jadi lang boy tarpardomu, lang boy tarpados kita, harosuh ta ay managabe harosuh ni naibata. Tapi maningon aha nagabe harosuh ni naibata, maningon ay dohoma nagabe harosuh ta ito nga ni golutaw. Jadi bani tonggo ay gati itangar hita istilah maka tahun tonggo saranata lahomar sapsahapi lahomar komunikasi pani Tuhan. Tapi bani sisi nalegan hita ganupan bapa inang sa sitong ni tonggo ay lambin pataridahkon hubatta pabawa adong do hubungan na dohor hita pakon Tuhan ini. Adong hubungan na nyaman do pak Tuhan. Adong hubungan na lokot kubani na ibata. Adong sihol niuhur aseboy tetap orot bani Tuhan. Adong keinginan ta untuk tetap dekat ku bani naibata.
Jadi Apostol Paulus marhite ambilanta bani panorang on maka tahun ia sihol membangun sada hubungan nadear hita aima kuriani na ibata anjaha na ibata aima na patut ipuji anja isomba. On ma hubungan ibani ambilanta on nalaho padiarhon cara ni sedia mangidah. Laho padiarhon cara ni sedia mangarusi aha na sihol ibahenon ni nebata ito ngatonga ni haguluhan ni sedia. Jadi ulang ipalopas kita goluhta maluah kumbani tonggota. So doding ahado na kin doding na ahado na hinando ontene. Adong do lirik ni kalimat ni na makatahon tonggo do dalan nida. Tonggo say martonggo do dalan nida ase ulang kahoaw. Lang kuboto hatap onggay tangar hita doding ay. Tapi anggo sanggah dak dana sekolah minggu anggo hutangar jana hu doding konay. Tapi do malupa au lirik ni. Tapi ay ma adong na manobut bahwasanya doa itu adalah jalan bagi kita. Tonggota dalanta dopak Tuhan. Ase ulang kahau rosimagaw. Ibani haguluhata. Nah terakhir ita ganupan na inargani tuhata. Sonahado patut si bahenonta itonga-tonga ni haguluhata. Totu hita do bapainang na mga hapkon. Jana yakin do hanami do mabuhay bani goluh taon. Nadop ijalo jana ibalosi na ibata marhite haganupan tonggota. Ibagas ay Tuhan mangharapkon maningon patuduh konon tado pasal sikap sonahado hitam marmalas niuhur ibani hagoluhat taon. Jadi maningon adong do alasan na tepat batalaho marmalas niuhur. Maningon adong do alasan na pas bata laho marmalas niuhur. Jadi iulaki hanami salinari ulang salah cara marpikirta. Halani adong do deba na pataridahkon malas niuhur naha ase saut na ipangindoni. Adong do deba homa na marmalas niuhur pataridahkon malas niuhur halani doma saut na ipangindoni. Ulang salah cara marpikirta. Tapi sikap marmalas niuhur ay halani doma ipatalup na ibatahi ta marparbagyanan bani harajawan ni on ma bapay no. Doma ipatalup na ibatahi ta ibani harajawan na magira ay. Jadi dasar utamata laho marmalas niuhur ay mahalani idop niuhur ni nebata. Ahan adong bamusonari. Nah kondisimu aha situasimu sonari ay halan hidup ni uhur ni bata. Atape panghapta halani gogoh ta doay. Halani kerja keras ta doay. Halani usaha ta doay. Tapi yakin dohanami bapa inang rombando hidup ni uhur ni bata pakon usaha ta. Riap do hidup ni hurni bata pakon haganupan kerja keras ta ibani golu taon. Anjaha hidup ni hurni bata ay. Tetap do tape ibani halak. Na tetap gol-gol martonggo ibani haguluhan ni. Maka ulang lepak caramu marpikir. Ulang lepak cara tamaruhur. Ase tonggota ay. Tonggo na tulus matongon dopak Tuhan. Tonggo terima kasih. Tonggo marmalas nyuhur. Halani hidup nyuhur ne bata. Nadop ijalohita itongah-tongah ni
hagulu hatta. Amin. Sejalo hita mahata ni Tuhan marhite dodingta hatamu ale Tuhan ondos ma bai uhurhon. Terima kasih doa nami bamu Tuhan, marite gogoh rosi kuasamu, ada patalupkon hanami manangihon rosi manjalo hatamu bani panorangon. Ibu bayham doa nami asetong tonggol gol bani tonggo nami. Mangahap doa nami Tuhan marbagi-bagi doa guluhan nami margati soluk doa ganupan. Daihon na nami do malas niuhur. Rosi ahap konon nami do Tuhan parutolon sitaronon bani goluhon. Hatamu mabubay hanami ase totap pokut. Ase totap gol-gol bani tonggo nami. Ale Bapa na isurga, ase bani haganupan Tuhan, bani lakah ni haganupan pardalanan ni goluh nami ulang ipukah kanami, ibagas na salah cara marpikir, salah cara marparhurhon hatam. Ani ay Bapa na surga, asiboyin Tuhan mambobahon hanami gok lambin damay ni guluh nami on. Ibubay hanami guluh nami on Tuhan, nasadalan sa guru bani hatam. Parmaloy hamahanami Tuhan, asi ulang ipalopas nami guluh nami on kumbani tonggo. Indo mambain hanami lambin margogo. Indo lambin mambain hanami makaholong. Jana Indo Tuhan mambain hanami lambin marhasa baron ibagas na mandalan kon golo nami. Porsaido hanami Tuhan. Anjay tangi honon mo do haganupan tonggo nami. Jana balosan mo do haganupan in bani panorang na deyar songon ini yuhurmu. Porsaido hanami Tuhan, tonggo in mahosah nami, nambabay hanami totap mardalan bani rosuh ni urum. Ale Bapa na isurga, asi bani bagay ni tonggo nadop ipadas kanami Tuhan, bani tonggo ni haganupan kuriam. Porsaido hanami Tuhan, bamudo haganupan balos na terbaik, nasihol ipataridah kon ham, nasihol ipaundos kam itonga-tonga ni aguluhan na. Asibubay hanami Tuhan, tetap marondos bani haganupan kuasa apakon linggoman ni gogomu. Terima kasih mabamu Bapa na isurga. Bani haganupan pardalanan ni guluh nami on Tuhan. Saya hama tetap na mangajari rosi mampargogohi hanami. Rosi mangajari hanami martarima kasih. Bani haganupan nadop ibereham itongah-tongah ni haguluhan nami. Na ipataridah kon hanami marbagi ibagi gok malas nihur nami Tuhan. Laniay Bapa, ase ondos bamu mahaganupan
goluh daging rosi tondui nami, sonai pakon haganupan nadong ban nami Tuhan, halani humba mudo haganupan hararohan nein. Asi paundos kanami matuhan hadirion nami, ibagas Yesus Kristus nadop makaholongi hanami. Amin. Taganupan kuryani Tuhan pai mayondos kon hita galangatta, tangar hita malobei hatani nebata nagabe oncolan batalaho manggalang, natar surat bani, sada kronika 10 ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliau ni gorani, buan magalangan, anjaharoh mana siam hulobeni, sombah ma Jahoba marpakaian na pasing. Sonari ondos kon hita ma galangatta.
Martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata simadahan nami pakon haganup golo nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Halani parmudu-mudu iparorot jana ipasupasu hamdu golo nami. Iberi hamdu homa parhiwon. Hajor giton si panganon pakon si inuman rosina porlubani golo. Tandani terima kasih nami yondoskon hanami do hubamu golo pakon pasu-pasu nadup bineremu. Na ipatupuhan nami on gabe galangan nami. Papasingan jaha pasu-pasu hamma on gabe galangan na misbo ilobemu. Bahen hasangaponmu. Jana mambahen lambin marhatari dahan harajaonmu i dunia on. Sai tambah hamma pasu-pasumu. Jana say lambin paganda hamma holong ni atemu huben nami. Ajari hamma hanami. Ase lambin igalangkon hanami diri nami pakon hinadongan nami hubani harajaonmu. Bahen hamuliaonmu. Ibagas gora ni anakmu, Yesus Kristus si paluah kanami. Amin, tondui daging uhur apa gogo ni. Tondui daging uhur apa gogo ni. Hamba pa namin na inagoriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaon, say saut maharoso ni uhurmu inagori tongaon songon na inagoriatas. Bere hamaban namis darion haguluhan ari-ari. Sasap hamadosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak ka nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangagu. Lahomana siam jana hupabakit dohanima ase lahohanima marbuah. Anjaha ase totap buah nima ai.
ase ibere ban nima sagala si pindoon nima, humbani bapain marhite goranku. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan na ibata maham. Isundangkon Tuhan na ibata mabohini hubam, janah may dop mauhurni mangidaham. Idopakkon Tuhan na ibata mabohini hubam, jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amen. Saloma Bataganupan.